noma ukuze abafundi bakhe bese bethi ukuze inkohliso yokuqala ibe yimbi kakhulu ukudlula yokugcina. Amen bazalwane. Ukuze inkohliso yokuqala office kuvele nje kukanjwa amanga. Amen bazalwane. Ubethelwa nje kuvele sekanjwe amanga kwinkohliso yokuqala mntakazi. Amen bazalwane. Amen. Wayekade sebethelwe uJesu waqedwa ngaye. Abahamba naye noma abamaziyo egilimanga asabathola indawo. Akusekho ngisho nowayesisihlobo sakhe noma owayemngani kuye abasekho. Sizothola la uJosefa abamaziyo bathi wayesiceba ukudlula umuntu. Amen bazalwane. Amen. Size nje sifika kule ndawo yenkohliso yokuqala embi kuneyokugcina. Ingenxa ukuthi uJosefa wanyenya enyenya noNikodemu elocela isidumbu sikaJesu. Amen bazalwane. Amen. Wenza into abantu abanemali abangenzi ukuyenza. Ngike ngathi emasontweni adlule unikele ngepolisi yakhe. Amen bazalwane. Amen. Wenza into ezinyikebi ezingezi ukuyenza. Amen bazalwane. Uma nje kunabantu abasalile ungazange phasiye bengaphumeleli kodwa kukhona abantu abanamandla okwenza ukuthi impumelelo baphumelele bafike phasiye. Amen bazalwane. uJosefa ngithi mina unikele ngepolisi yakhe ngenxa ukuthi uthathe lokade ezibekele kona. Esikhathini samanje sikhokhela amapolisi ukuze mafika isikhathi sokufa ngingcwatshwe ngokukhethekile. uJosefa unikela ngethuna lakhe ofuthi unikela ngepolisi yakhe. Amen bazalwane. Sibona okokuqala umuntu enikela ekufeni kaJesu. Amen bazalwane. Amen. Uma ngiyadinga okokuqala sibona umuntu enikela amen bazalwane ekufeni kaJesu. Bonke abakhona bazofakaza ukuthi impela usefile na. Abanye bazobheka isiphetho sokuthi nje bebethelwa uyophelela. Siyazi phela uma abantu bebulawa noma bebethelwa baphulwa inyawo. Amen bazalwane. Sithola uJosefa ke esenikela ngepolisi yakhe sezwe. Amen bazalwane. Uma enikela ngalokhu anakho. Lithi iBhayibheli ukhipha even ishindwangu yelineni elibizina nephezulu. Amen bazalwane. Into evelayo ukunikela okwenziwa nomzalwane. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ke into engithanda ngayo mntakazi bani ukuthi abafundi noma izethwa zebandla sekho. Amen bazalwane. Laba bantu ebebethenjiwe behamba noJesu. Amen bazalwane. Asabathola uJesu sebethele. Munye kuphela simbonayo sibona uJohane naye sekuthiwa mame bheka nansi indodana. Ophethe sababoni ebebezithenjwa. Amen bazalwane. Sokhumbula bethulisa impumputhe. Kodwa uJesu sebethelwa asababona. Kunabantu esingezubabona mhlasigelo. Amen. Amen bazalwane. Kunabantu mkhoza mhla ibandla lifa bayohlala ngemuva. Amen bazalwane. Bayobazisulu zokufa kwebandla. Sakhumbula ngithi njengoba sinomkhuba nje uJudas udese ngayo.
sinomkhuba ukubethelwa kaJesu kukhona abajayise ngaye bamphiko phe hayi bazalwane bamphiko phethu sinomkhuba umntakazibane asiphambili ngenxa ukuthi nabantu abadonseni badle emuva aqamba amangizolo namhlanje basaqhubeka bazalwane angithi bafuna inkohliso yokuqala ibe yimbi idlula hayi bazalwane hayi bangcwele baqamba amangizolo baseqhuba namandla sinomkhuba umntakazibane bamphikile uJesu amen bazalwane amen ngiyaqala phambi angazi sengishingaphuma umnyango bazalwane sinomkhuba kuze kuvela nje uJoseph wasema-Arimathea ezonikela ngokugcina kwakhe lithi iBhayibheli ithuna leli ayekade ezibekele lona amen ngabuza nje mgosi khona nomkhokheleli ukuze mkhosini ephasika hayi babo amen amen khona lokamkhokhela noma wanikela kowenze njalo wenze kahle amen kodwa sinomkhosi ephasika amen bebekhona uPetro ebebengawuvimba umkhuba wakhe uJudas washayisa uthi ngimthanda meseyisola mntakazibane kuba sinabantu noma iphutha belibona akukho ukuzisola akubeka ukuthi babawenza izothini iBhayibheli uJudas esedayisa uJesu shabalala iBhayibheli uJudas esedayisa uJesu uphinde emuva lesakale imali ayinikezwe lona amen bazalwane athi lokho engikwenzi lesi senze engisenzile hayi bazalwane lesi senze bengisenzile lesi senze bengisenzile ukusola sizokuqala umuntu edayisa umuntu ajikazisole lendoda isindisa hayi bazalwane lendoda akahlahla isindisa uJesu engakabetheka ngesikhathi hayi bazalwane ukuyelazi ukuthi into yenza izolo irong uguquka kwakulalo ubethelwe nje uJesu emthini wehlazo lendoda isivumile hayi bazalwane bonke abakholwa hayi bazalwane bonke abamvumayo baba amandla amasha uthola amandla okubuyela hayi bazalwane uthola amandla okubuyela ebukhosini hayi washo ukuthi no into engiyenzile singini hayi sasa ukuze inkohliso yokuqala ibe yimbi kunaleyo isifiso sabo ngokwenza lokho kokuqala bevela inkohliso yokuqala yimbi amen bazalwane soba nabantu mntakazibane uma sikhuluma sikhuluma ngokukhuluma manje kwamadodana amanzi bazalwane ngithandile ukukhuluma ngakho mgoza uma sikhuluma asikhulunyele i-competition hayi bazalwane asikhulumeli mgozi i-competition uma ubewa izidikoni noma umvangeli angikwayi bazalwane bathina amaphutha ngabili wahlala endaweni njani wahlalelana sengumvangeli akahambe phela umvangeli ovangela ngoba sinoJudas ebandleni ngenxa yokuthi akafuni ukuyovangela abavangeli baphume phela kanti angithi bebegcotshwa ngiphumele abavangeli bebegcotshwa kubayefundi batshelwe bavangeli azidingi masikisithi ngoba sinoJudas ebandleni ngenxa yokuthi abavangeli bafuna ukuhamba sinomkhuba bazalwane wenkohliso yokuqala neyokugcina ngenxa abantu abangafuni ukubona iphutha labo inkolelo bazalwane sinkohlela phansi uJesu uma ebethelwe
barealize into eyodwa ukuthi noma esebethele baqale bakhumbula ukuthi akaphulwa amadolo mayithanga kusho bona futhi ukuze kubhaliseke noma kuqinisekise okwakubhalwa ngamaprofesi akaphulwa amathanga bayaphinda futhi bathi uthe esaphila uzovuka abanandaba nokufa kwakhe kodwa into enkinga kubona ukuvuka kwakhe ngoba bayazi ukuthi umevuka uvuka nesifly bazalwane uvuka nesithuthule nokuphiliswa kwabantu amen bazalwane waqala mkhoza ukuba usindise umuntu esemthini wehlazo ezofa muzwe mesethi uzukukhumbula hlawumbe neparadise embusweni wakho sikuza ukuqala ngoba bakhona abantu ebebethelwa before kubethela uJesu nalezi khohlakala hayi amazalwane lalelani before kubethela uJesu bakhona abantu abake babethelwa before lezi khohlakala izidla ziyazi vele sifanele ukuba la angazi uBarnabas wasinda kanjani kodwa ke into kaNkulunkulu ihlule kakhulu neyomuntu amen bazalwane asiphindanga sezwe ngoBarnabas amen bazalwane asiphindanga sezwe bazalwane sezwe ngayo futhi besiqala ukuzwa ngoBarnabas ngoba sihlusha uJesu ngoba ukuhlushwa kwaJesu sinda kwabantu hayi bazalwane ingakho phela uJudas realize ukuthi this is into engenzile iqole ngesingisi amen lento engenzile kodwa ukuzinkohliso oqala bazalwane uma ke singiyohlala phansi ithi iBhayibheli singahlala phansi ithi iBhayibheli ngesithanda nje isiyalo uma uJesu eqeda kubethelwa amen bazalwane no uma uJesu ezalwa amen bazalwane lithi iBhayibheli goza izazi zalandela inkanyezi amen bazalwane zabo ukuyibona inkanyezi zase ziyilandela ekulandeleni kwabo bazalwane zaba zidlule nje emzini kaHerod ziphinde ezidlule uHerod yaziphathisa umyalezo ningitshele uma sinimtholile umntwana kodwa ekubuyeni kwazi ngithanda imessage eziyitholayo abazalwane endleleni ize ngayo la eNewcastle nize ningaphindi ngayo emuva asikwazi ukukhoduka siphinde ekhaya kanje sisemkhosini wePhasika kuqhinqwa amatshe kuqhinqwa imithwalo kuthula imithwalo kodwa uma ufika the first thing ekhaya bahlukana mongena hayi inisa lapho abazalwane kumanje kushaya umoya ngoba ukho abazalwane kune post engicela ukuyibona kwi-social media hlezi inyoka esontweni abazalwane lalani kunepost engiceda kuyibona amazalwane indle esonto igcwele izinyoka ziphethe amaBhayibheli ngize ngacomment ngathi umbhalo wale post angimsoli why ngingamsoli ingoba ngaphansi kwalezi zivathu amazalwane ubona sikentaba bazalwane kungenxa kaJuda kamba manga samkela inkosi nomsindisi amazalwane ngoba sifuna ukufihla ihlazo lethu amazalwane kodwa ke ngifuna ukuthi nje mina bazalwane indleleni izengayo la angisho phela ukuthi ibhasi nje bade ihamba zoduka ngikhuluma mina ngenkambo yakho usuwena ke usuphinde emuva amen bazalwane bangani bebefika ekhaya thina phakathi bale sasithi mayehla ibhasi sehla ngebhasama sasihamba ngamabhasi ekudala sanga ngobhubezi sihamba ngamabhasi yayinedehle nje ibhasi if ibhasi stopini yevamise uma kancinci ke ngoba kancinci mina belime kancinci ibhasi kufanele ukuthi abantu bazosithwalisa imithwalo yabo yazi ngobani izinto esiziphethe abasana ndaba nenkamo kodwa into esiphethe kungenzeka ukuthi imphaka ayiphelanga kodwa ngizwe kuthiwa impepdeni bengena imphaki yabo abazalwane ingakho uzokungena ekhaya kini bese ingane ziphuma zonke edayinini asana ndaba nento oyiphethe ngoba ziyazi kwakudla okuphethe vele
kwakudla okuphethe konakele wena wonakele ekudleni wonakala enyameni nangaphakathi wonakele ingakho bozongena ekhaya kini behlezi edining bahlakazeke hlele bancwele esize ngayo uma ekhaya kini ku-4room ukupheka kukhona opheka ekamereni ngena uthatha ibhothi ubeke ekhishini asikwazi phela ukuhamba nabantu siyakhona phela bazalwane asihlulwe izimo zenyama asilwe impilo kamoya uma ekhaya kukhona opheka edining thatha ibhothi ulise ekhishini angamane athi ngiyahamba kahambe khona lawo angamane aphuma hamba asikwazi ukuhlala emzini ohlukene kawu-4 isibongo esisodwa siyakholwa bazalwane asikwazi ukuvumela izimo ey'njalo ekhaya bazalwane sangithi sike mkhulu ukuba uJuda wayengekho sasingeza ukuba la ukuze kubuhlungu ngoJesu ngoJuda uma uJuda esephenduka akekho oselalela uphenduka kwakhe uthatha imali uthenga insimi iyaqanda kuthiwa le insimi yegazi senzo somuntu omubi noma ngathiwani siyisenzo segazi ngakho bethatha le mali uJuda seyibuyisele phela bayithatha iyathanda imali bazalwane ukuze mathiwa kaKhesari njengoba uJuda ebuyisela imali abanandaba ukuthi yabo nje ubuyisa imali ukuphenduka kwakho kuthinda kusho lutho bazalwane noma ungaphenduka uvathe bafowethu qoke lezi ngubo engiphulaphula lezi engigqoka kodwa uma ngaphakathi ubolile bazalwane ivangeli bancwele linjengenkemba ebukhala inhlangothi zonke iyayala sihlukanisa asikwazi ukuba nabazalwane abagqoka izembatho ezinzima kangaka abahlala la kodwa behleli namabhodlela emuva we are the leaders of the church asikwazi ukuthi ngotshwala phambi kwabazalwane ngoba sikule mkhuba ngenxa kaJuda ngithi uJuda usicabangela yedwa wena ufuna uphuza utshwala ngenxa injabulo yakho wedwa usacabangela ibandla abantu abapresentayo bazalwane kodwa siyoqala bangcwele bafuna bona ukuthi ukudlula le yokugcina inkohliso nje bazalwane yimbi akukho engcono kunenye amazalwane Joseph lo waseArimathea sikule ntaba ngenxa kaJuda Juda wacabanga yedwa wathi hayi le ndoda ngiyayidayisa ngenxa uthanda imali sinabazalwane mntakazibayo babulala ibandla ngenxa yemali amen bazalwane sinabazalwane ababulala ibandla ngenxa yemali uma shabalala ningafuna ukushumayela ilivangeli thina sokushumayela alright amen bazalwane uma ningafuna ukushumayela sokushumayela thina asikwazi ukulindwa abantu abathanda imali bengasithandi thina asikwazi ukulindwa abantu abathanda imali ibandla bengalithandi amen bazalwane asikwazi ukuswela siyibandla imali ikhona ebandleni kodwa ibandla liswele sikule ntaba ngenxa kaJuda bishop ningashumayela evangeli uma ningalungisi solungisa thina sama-cap standa vele ingakho singacotshelwanga ukushumayela evangeli sizolishumayela linjalo kuyavuka nje mina ukuthi sikule ntaba ukuthi uyangidina ngenza ngnyanye abazalwane thathe ngenza ngnyanye ngenxa ukuthi uma yena sethi ukuthi uJesu ngimdayise